Reka tugushimire kandi tuguhe ikaze we ukurikiye amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Muri Kongo niho tugiye guhera amakuru yacu. Ni nyuma y'urugamba rukomeye ingabo za FARDC zikomeje guhanganamo n'umutwe wa M23. Ibi rero byaje gutuma abambari ba Tshisekedi bigaragambya kuri ambasade y'Abanyamerika, iy'Abafaransa ndetse n'iy'Abongereza. Rero byabaye mu gihe urugamba rudasanzwe rukomeje gusakiranya hagati y'izi mpande uko ari ebyiri. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazindutse bigaragambya mu mihanda yerekeza kuri ambasade z'ibi bihugu uko ari bitatu, maze bazinduka bafite ibyatsi, amapine, berekeza kuri uyu muhanda, berekeza mu muhanda ugana kuri ambasade y'Abanyamerika, Abafaransa ndetse n'Abongereza. Ibi rero bakaba babikoze ngo mu rwego rwo kugaragaza agahinda n'umubabaro bafite nyuma y'ibitero bikomeje kugenda bisakiranya ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Abaturage ba Kongo bakoze ibi mu gihe bakomeje gushinja ibi bihugu Kongo byaba biri inyuma y'uyu mutwe wa M23 mu bitero ukomeje kugaba kuri izi ngabo za Kongo. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba rero bazindukiye mu mihanda ndetse batwika amapine n'ibyatsi, aho byaje kurangira batwitse n'imodoka ebyiri, maze ibyotsi byinshi biracumbeka kuri izi ambasade z'ibi bihugu byombi. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero bakaba bashinja ibi bihugu uko byaba biri inyuma y'umutwe wa M23 ku ntambara ndetse n'ibitero ikomeje kugenda isakiranyamo n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abambari bacyo, harimo abacacuro, Wazalendo, SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Umutwe wa M23 wakomeje kugenda uvugwa mu bihe bitandukanye mu rugamba rudasanzwe ukomeje kugenda uhanganamo n'izi ngabo, mu gihe mu minsi ishize byumvikanye ko umutwe wa M23 uhagarariwe n'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka batangaje ko bari bamaze gutwika indege y'intambara izwi nka drone cyangwa se indege zidakoresha abapilote zizwi nka drone y'igisirikare cya Kongo. Kandi ibyo byari bibaye mu gihe bari bamaze iminsi kandi barashe n'indi, aho batangaje ko ubu igisirikare cya Kongo gisigaranye indege imwe mu ndege bari baguze mu gihugu cy'Ubushinwa bagiye bazifashisha mu bitero by'intambara byo kurwanya M23. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero nyuma iyo myigaragambyo bakoze kuri izo ambasade z'ibyo bihugu uko ari bitatu yabaye, kandi bigaragara ko bagira ngo bagaragaze akababaro ndetse n'agahinda bafite nyuma y'ibyo bitero bikomeje kugenda bigabwa hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero byabaye mu gihe mu minsi ishize abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bashishikarijwe ko nabo bagomba gutanga umusanzu wabo mu guhangana n'uyu mutwe wa M23, aho bari babwiwe ko bagomba kudakomeza kurebera uru rugamba, ahubwo nabo ko bagomba gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Abaturage babikoze mu gihe ibitero bidasanzwe bimaze iminsi bisakiranya umutwe wa M23 ndetse n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, aho ndetse amabombe n'ibisasu biremereye byakomeje kugenda byumvikana hirya no hino mu bice bitandukanye nko muri Sake, muri Goma ndetse n'ahandi hatandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 rero ukaba ukomeza kugenda ushinja ingabo za FARDC ko ngarizo zigenda zigaba ibitero bidasanzwe ndetse bikaba bigenda bigwamo abaturage benshi, aho rero umutwe wa M23 watangaje ko nawo utazigera wihanganira
ibi bitero bikomeje kugenda byica cyangwa se bisenya byinshi bitandukanye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe mu minsi ishize humvikanye ko hakomeje kugenda haterwa ibisasu biremereye ndetse ngo byaje kubangamira ibikorwa bitandukanye nk'iby'ubucuruzi. Umutwe wa M23 rero uhagarariwe n'umuvugizi wawo Lawrence Kanyuka batangaje ko mu gihe gishize ubwo bahanuraga indege ya FARDC y'intambara izwi nka drone, bavuze ko ibi babikoze mu rwego rwo kugira ngo birwaneho, kubera ko FARDC yari yagabye igitero kuri uyu mutwe wa M23. Uyu gisirikare cya FARDC rero cyari cyagabye iki gitero maze indege yabo iza guhanurwa, iza ari iya kabiri mu gihe gito hari hashize indi ndege yabo ihanuwe n'uyu mutwe wa M23. Abaturage rero ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibi bitero bikomeje kugenda bibazahaza cyane maze bikabasiga habi ndetse n'iheruheru, aho ibikorwa remezo byabo bikomeje kugenda byangirika ndetse ibi bitero bikaba bigenda bigwamo n'abantu benshi batandukanye, harimo abana ndetse n'abadamu batwite nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero mu gihe gishize cyari cyakubiswe inshuro n'uyu mutwe wa M23 maze ubirukana mu birindiro bari bafashe, aho baje no kwirukanwa mu bice bitandukanye bya Sake ndetse na Goma nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Uyu mutwe wa M23 watangaje ko ndetse wamaze gufunga umuhanda werekezaga mu mujyi wa Goma nk'uko bari babitangaje nyuma y'ibitero bidasanzwe byari byahuje uyu mutwe wa M23 ndetse n'iki gisirikare cya Kongo FARDC. Umutwe wa M23 rero muri urwo rugamba rudasanzwe wasakiranyagamo n'izi ngabo z'iki gihugu ndetse n'abambari bacyo batangaje ko umutwe wa M23 watangaje ko ibi bitero mu gihe iki gisirikare cyaba kitabihagaritse uyu mutwe wa M23 uzakomeza kwirwanaho. Gusa wongera uvuga ko mu gihe byaba bibaye ngombwa ko ibi bitero bihagarara, uyu mutwe wasubira inyuma ukava mu birindiro wari wagiye wigarurira. Ibi byose rero bibaye mu gihe perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ubwo yamamarizaga kuba perezida w'iki gihugu yari yatangaje ko azarwana n'imitwe yose yitwaje intwaro igaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero ntabwo byaje kumushobokera kuko no mu gihe gishize humvikanye urugamba rwari rusakiranya uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo, maze biza kurangira umutwe wa M23 utangaje ko waje kwica umuncacuro wo mu gihugu cya Romania ndetse undi mucacuro yaje kuhakomerekera. Umutwe wa M23 wakomeje gushinja ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro z'umuryango w'abibumbye MONUSCO uko nawo urimo kugira uruhare mu bitero bikomeza kugenda bigabwa kuri uyu mutwe wa M23. Bakomeje bashinja izi ngabo za MONUSCO ndetse banavuga ko ngo zitaje kubahiriza ndetse ngo zarenze ku masezerano bari bagiranye. Umutwe wa M23 rero watangaje ko ibi byose bibatera agahinda ndetse n'umubabaro kubera ibigenda bikorerwa abaturage ba Kongo. Uyu mutwe rero ukavuga ko utazakomeza kwihanganira ibi bitero bakomeza bagabwaho, ko nabo bazakomeza kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Izi ngabo rero za Kongo muri ibyo bitero zihanganyemo na M23 nk'uko bigenda bivugwa, bigaragara ko bibangamira abaturage, bityo rero bakaba bahisemo kwigaragambya mu rwego rwo kugaragaza agahinda bafite mu gihugu cyabo ko nta mutekano bafite. Umutwe wa M23 nawo rero watangaje ko mu gihe ibyo bitero byose bidahagaze
bazakomeza kwirwanaho uko bashoboye kose bagahangana n'iki gisirikare cya FARDC ndetse n'abambari bacyo harimo abarundi wazareno ingabo za sadeke ndetse na FDLR. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeza kugenda humvikana ibitero bitandukanye bihuza uyu mutwe wa M23 ndetse n'iki igisirikare, aho bigenda bigaragaramo ibikorwa bibi byo kwica abaturage mu minsi ishize. Mu bitero byakomeje kumvikana muri Sake byaje gutuma abaturage bahungira mu bice bitandukanye bya Goma, aho uyu mutwe wa M23 watangaje ko ngo abaturage bakomeza kugenda bahungira aho uyu mutwe uba wagiye ufata, ubwo baba bizera ko ariho honyine hari kugaragara umutekano. Nyuma y'ibyo byose rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ishinja leta y'u Rwanda ko ariyo ngo yaba yihishe inyuma yaba ikomeje kugenda ifasha umutwe wa M23 mu bitero byo gukomeza kugenda uhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi leta y'u Rwanda ikaba yarabyamaganiye kure ndetse ikomeza nayo kugenda ishinja leta ya Kongo gufasha FDLR irimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994.